Fardc mu mpinduramatwara zikomeye nyuma yaho ikomeje kugenda igaba ibitero agiye atandukanye haba muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, ariko amaginga ya hari ibitero kahunduza bivuyemo igikorwa kitari cyiza cyane nka drone yacungaga umutekano muri Warikare balashe bikomeye cyane. Mama 23 mu mpinduramatwara zikomeye na Fardc mu ivugurura rya gisirikare rikomeye. Ni ibyabereye ku rugamba rudasanzwe kandi rukomeye kuva mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 2025. Roko Informa arabivuze, avuze ko tayari hasi drone gabaga ibitero mu bice bitandukanye undercovers uhagaze neza aho bibereye. Arambwiye uti birabaye kandi birarangiye mu buryo bwa gisirikare nta magambo menshi. Twari twabikubwiye kare, ya drone ya kamikazi yari yazengereje ibice turimo, tumaze kuyirasa yikubise hasi. Ndaje ngo amafoto nuko mbwiye ni mu gihe kandi bigaragara kandi bikomeje kwemezwa ko mama 23 itagomba gukomeza kwihanganira ibikomeye bikomeje kugenda biba. Ni mu gihe kandi bamwe bakomeje kugenda bagaragaza ko urugamba ruri kuba rubabangamiye. Roko Informa uri muri ibice byibasiwe yagize ati biteye agahinda ku isaha ya saa 11:15 za mu gitondo nibwo ingabo zagabye igitero hano mu Minembwe zakoresheje drone mu by'ukuri zarashe ku birindiro by'abasirikare nyuma ziza no kurasa mu ngo z'abaturage. Nahise mubaza nti ese ubundi ni ukubera iki kenshi drone zirasa mu baturage, ko drone uzoperating abareba neza aho zirasa bigenda gute? Arambwira uti nibyo drone ziba zifite zirasa, ariko rimwe na rimwe zirasa mu mihana y'abaturage, kuko hari igihe bavuga bati aha niho bihishe. Kenshi uzabona inyubako z'abaturage zisenywa mu buryo budasanzwe, aho baba bazangiza mpaka bavuga ko hishemo abarwanyi. Nkimara kumva ibingibi rero ntabwo natinze, nahise nerekeza amaso ku byanditswe ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Laurence Kanyuka yanditse ko batazakomeza kwihanganira ibingibi, ndetse avuga ko batabaza imiryango mpuzamahanga kugira ngo itabara igire icyo ikora. Ibi rero ni nabyo bikomeje kugenda bigarukaho kandi binaba, aho rero umwe mu bakurikiranira hafi biri kuba yambwiye uti ibiri kugenda bigaragara mu by'ukuri amahanga arabireba, ariko ibihugu byose hari n'ibyungukira muri iyi mirwano iri kuba, nta gushidikanya. Nkatwe tw'abasesenguzi twabisesenguye kera, hari ibihugu bikomeye ku isi byungukira muri izi ndwano ziri kuba. None se zino drone za CH4 zikorerwa muri aka karere? Izi bombe se zikorerwa inaha? Aya masasu yose ava hanze? Aba bari mu bucuruzi bafite produits consommables. Niyo mpamvu rero mu gihe imirwano ikomeje kuba, business zabo ziragenda neza, inganda zabo ziracuruza, ntimujye mwibaza byinshi. Gutabaza imiryango mpuzamahanga nge nk'umusesenguzi mbona bigomba guhagarara. Buri gihe biraba ngo turatabaza imiryango mpuzamahanga, mwatabaje abangenzi banyu, twe tugahaguruka ubwacu tukirwanyiriza ikibazo. Iyo miryango mpuzamahanga ntimurasobanukirwa ko nta kikora. Kuva kera twagiye tubona ibyagiye bibera muri aka karere ku maradiyo, abaturage batabazaga imiryango mpuzamahanga ariko ntacyo yakoze. Twebwe ubwacu nk'abanyafurika cyangwa se abenegihugu b'igihugu runaka twishyize hamwe twajya turwanya ibitubangamiye. Ndabona ko M23 mu gihe ikora ibingibi iyo kwishyira hamwe kugira ngo irwanye ikibi, ni intambwe nziza yatewe. N'abazarendo nabo ibyo bari bakoze ni byiza byo kwishyira hamwe bakarwana, ahubwo nuko barwanya bagenzi babo. Yaba ari umwanzi wabateye uko babikoze, byaba ari ikimenyetso cyiza gishimangira ubumwe bw'abanyafurika. Ariko turarasana ugasanga umwe arasa mwene wabo. Ibi ntabwo bigomba kuba byakabaye biba. Kugira Afurika itera imbere birasaba ko buri wese yumva mugenzi we. Naho ibyo zo gutabaza imiryango mpuzamahanga twarabibonye. Nge bwanjye ntekereza ko imiryango mpuzamahanga ni scam, kuko harimo abashoramari bashoye mu nganda zikora
ibiturika, baba bakeneye ko business zabo zigenda. Hari kandi abungukira mu mirwano baba bari kugura amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bitandukanye mu buryo butemewe mu bice biri kuberamo imirwano. Ibi byo gutabaza imiryango mpuzamahanga tubireke, twebwe ubwacu ahubwo dutabazanye abanyakatanga nibaterwa batabaza abo muri Nord Kivu, aho kugira ngo hakomeze kugenda hatabazwa abanyamahanga n'imiryango mpuzamahanga. Mwarabibonye ibintu byaradogereye muri aka karere, ntacyo bigeze bakora. Ibi rero ni by'umusesenguzi yambwiye, ndetse yashoje ambwira uti birambabaza cyane kandi bintera n'agahinda. Aya masasu ntabwo akorerwa inaha, ariko ku isi hose nararebye nsanga niho hitana abantu benshi. Kandi muri aka karere ntabwo kuri ubu twavuga ko hari inganda zikora amasasu, ariko izi mbunda za Kalashnikov inaha niho zica abantu benshi. Nyamara aho zakorewe, yewe na muze Kalashnikov wayikoze yapfuye urw'ikirago. Birumvikana ko ino dukeneye izindi ngamba over. Twinjire ku mirongo imbere y'urugamba. Ibi ni bimwe mu byo abo twaganiriye mu gikari bambwe barambwira uti ibijyo bitangaza tugaragaza ibikomeje kugenda biba ndetse nuko tubibona. Twebwe ntabwo dushaka gukoresha amajwi ku mbuga nkoranyambaga. Nkanjye nkaba nabibabwiye rero, reka twinjire ku mirongo imbere y'urugamba mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo kuri uyu munsi wa gatanu ku igenekerezo rya 19 Kigarama 2025. Urugamba rukomeye rwabaye mu bice bitandukanye. Mu nyemerere rero twakira roko informa wacu Bwana Safari tubwire uko byagenze ndetse nuko byarangiye. Bwana Safari, wiriwe neza? Mwiriwe. Bwana Safari, hari umusaza twaganire mu masaha yashize arambwira uti birababaje kuba imbunda zidakorerwa muri aka karere, ariko akaba ariho hanini ku isi ziri guhitana abantu benshi muri iki gihe. Wenda mbere yuko dutangira nawe watangayo igitekerezo noneho ukatwinjiza mu makuru. Nibyo koko n'ubundi umuntu ujya gushora bizinesi abanza gukiriya buryo ki ndetse agakiriya n'isoko ry'ahazashora ibintu ari gukora. Inganda ntabwo zakora ibintu bidafite uburyo bufatika bwo kugemuraho ibyo zigiye gukora. Niyo mpamvu bagomba gushaka isoko bagakunganisha bamwe muri bo nyine nk'inganda zikora izo mbunda n'amasasu kugira ngo nyine babone isoko. Nta kindi nabivugaho kirenze ibyo. Yego twinjire ku mirongo imbere y'urugamba noneho tubwire, wambwiye uti drone mu kirere ntabwo byayihiriye, bigenze gute, byabaye ryari? Reka duhere muri Kivu, aho turi mu gahinda gakomeye k'ibitero bikomeye. Fardc yazanye impinduramatwara yo gukubita ahababaza abarwanyi b'amadubu ndetse n'intare. Yego. Ndetse n'abaturage batari bakeya bari kugwa muri iyi mirwano. Nari navuye ko urugamba rwari rutwezeho, ariko maginga ya centre ya Minembwe ntibicika kuko Fardc yabaze kuvumbura ko strategie y'amadubu n'intare basa nkaho bajya mu ngo z'abaturage bakabakorera bakaba bahitana abaturage, bakaba bahitana nyine umwanzi ariwo w'ihuriro rya Fardc ndetse n'ingabo z'u Burundi. Yego. Akaba ariyo mpamvu ikomeye cyane Fardc ikomeje kugenda ishaka kurimbura ingo zimwe na zimwe zo muri ibi bice. Yego. Abenshi bibazaga impamvu Fardc irasiga karasa mu ibitero mu ngo nyine. Abamaze kuvumbura naganiriye n'umwe mu bakurikirana gahunda zabo, ni umuyobozi, ubwo sinzi uko twabita, wenda bano bayobozi baba bakorana n'abayobozi b'amasheferi. Yego. Niyo wari urimo aganiriza mbwira uko bamaze kumenya ko gahunda nyine ababarwanya ngo baba akenshi bihishe mu ngo. Niyo mpamvu rero turi kubona ibi bitero by'amadrone biri kugenda bikora akazi katoroshye. Urumva ntibyoroshye nyine muri makeya. Bamaze kuvumbura strategy y'aya madubu n'intare ndetse na strategy y'inyeshyamba, ariko akenshi na kenshi numvise bavuga ko bafite umugambi n'ubundi wo kuzajya nyine bagabanya abaturage kugira ngo byitirirwe 23. Ni nabwo buryo bo bafite nyine kugira ngo umunsi bazajya
bazahuza ahantu bajya bavuga ati abaturage barapfuye ku ntambara yatejwe na 23 ko yajije kurokora abaturage ikaba ahubwo kugira ngo barokore barapfuye. Uwo niwo mugambi bafite kugira ngo dusobanurire abakurikiye TV yanyu kugira ngo tunakureho n'urujijo kuri bamwe ku byo bibaza ariko kuki batera amabombe mu baturage. Ibyo ni binabashe kuganira n'umwe mu bafatanyabikorwa bayobora amashiferi niwe wampaye amakuru mu ibanga rikomeye cyane, arimo aganiriza cyane anaseka avuga ati ibyo barimo mu 23 ntabwo byoroshye. None tujyane ku imbere y'urugamba turebe iki cyabaye uyu munsi, zagenze gute, byabereye he, byarangiye gute? N'ubundi urugamba rukomeye muri Fdnb rwari ibicikane ni kuri Povero. N'ubundi nakubwiye ko nyuma yaho basenye ibirindiro bikomeye by'ingabo z'u Burundi ndetse n'ibiro bya Fardc, yego, byabaye ibindi n'ubundi imirwano igeze muri ibyo bice kuri Povero. Bakomeza za centre ya Minembwe, niho bateye bombe ya drone, niyo nta kibazo yagize ariko yahitanye abatari bakeya, tumihanganisha ababuze ababo muri iyo drone yarimbuye bamwe. Yego, ni nako n'ubundi kuri axe ya Tanganyika Baraka n'ubundi urugamba rukiri inkotso magingo aya. yego, badimbanije birakomeye, ariko reka tuvuge ko 23 nayo yakoze akazi katoroshye aho yahamiye drone y'ubutasi y'ababirigi muri Warikare. Ububirigi buraza gutata muri Kongo gute bwana Safari? Nakubwiye yuko ababirigi bivanze mu ntambara bitangira, ndetse akaba nabo bari gutanga imyitozo muri biriya bice by'u Burundi. Ndumva nabigeze nabikubwiraho. Yego, magingo ya rero nakubwiye ko kubera ihuriro rya Fardc badafite ubushobozi bwo gukontrolinga, badafite communication, badafite uburyo bwo gutwara indege, nabwo ko ab'uruhu rwera aribo bakoresha indege z'intambara muri biriya bice. yego, rero uyu munsi nibwo mu rukerera rw'umugoroba n'ubundi imirwano ikomeye cyane, ariko Gikorwa yatanze umusaruro ku ruhande rwa M23. mu buhe buryo? Yigaruriraga agace ka Uhuru mu buryo bukomeye cyane. Zagenze gute mu makuru mwabonye ako gace ka Ihuru kafashwe gute bwana Safari? Ni imirwano n'ubundi nakubwiye, ndumva ko twanyumveho mu gihe aba FDL bari bakomeje. Binavugwa ko muri aka gace harimo n'ingabo, uretse ko ntari natohoza amakuru neza ngo mbabwire ibintu by'uko navuze ko nzajya mbabwira ibintu njye nabashije kumenya neza naveresheje amaso yanjye. Yego, bavuga ko aka gace karimo n'ingabo z'Abagande. Icyo nakubwira cyo, ingabo z'Abagande zaje gukora iki, zazanwe gute, zikakora zihari mu buhe buryo? Ndi kuvuga ko ntari nabitohoza neza, ariko ndirimo neza ndi kureba buryo ki areba abaturage nka tukaganiraho gakeya nkababaza uko situwasiyo imeze, nibwo tuzababwira. Ariko aka gace n'ubundi nyuma yaho hakomeze kugenda haturuka ibitero shuma byahitanye abaturage batari bakeya, ndetse n'abasirikare 23 yakoze impinduramatwara. Yego, mu gukora impinduramatwara rero byaje kurangira n'ubundi bafashe umwanzuro wo kuzura imirwano kugira ngo barebe uburyo ki bahashya aba FDL bakomeje kugenda bica abaturage batari bakeya. Urumva rero iyo mirwano yari yabafatiranyishije, nyine bahise bafata agace ka Uhuru, magingo akari mu biganza bya 23, ariko nkubwira ko gahunda n'ubundi 23 ifite muri aka gace ka Warikare. yego, ari ugukoramo umujyi wa Butembo, hano ni muri teritwari ya Beni, uri kumva? yego, bigafata n'ibi bice n'ubundi bigabana Masisi na Warikare, kuko birashaka buryo ki yakora umutekano ukomeye, kuko urumva Masisi mu biganza byayo, urumva
batera ibikoresho bagasahura abaturage nyine urumva bagasahura izo nka z'abaturage b'aho ngaho. niyo mpamvu bari gushaka kubapushinga kugira ngo barebe buryo ki bacunga umutekano mu buryo butabagora. Yego, naho ahandi ho bimeze gute? Amaginga ya n'ubundi gahunda iriho n'ubundi nakubwiye ni uburyo ihuriro rya Fardc ryafashe umwanzuro ukomeye cyane. Yego. Bahinduye strategy imirwanire, noneho ubwo nawe ko nakoranye naganiriye n'umwe mu bayobozi ubwo bariho n'ubundi ba Kinshasa. Yego. niho rero mbwira ko gahunda bafite noneho bagiye kugaba ibitero haba muri Fdnb ndetse no muri Nord-Kivu kugira ngo bacangagikishe makumyabiri na gatatu bavuga ko nta basirikare bahagije bafite. niyo gahunda bafite, niyo mpamvu ibintu bigiye guhindura isura. Mu masaha yabanje wari watubwiye ko muri Baraka 23 komeje kugenda isatira bice bitandukanye, ndetse n'uyu munsi muri Uvira hari andi makuru ari y'abakamanyura nabo bakoze indi myigaragambyo. Ndagira ngo turebe kuri Zax mbere ko tubwira abantu ivyo mu Kamanyora, wanze utubwire ibiri kubera muri bice by'Ibaraka. N'ubundi nakubwiye ko bari mu bice n'ubundi bya Fizi niho bimereye kasikasi niho biri gukorerwa. Yego. Ariko n'ubundi gahunda ni imwe, ni ukukuramo. nakubwiye yuko gahunda yaba ari imwe, ari ugukuramo inwakisi Tanganyika Baraka. Yego. niyo gahunda barimo isaha n'isaha. nakubwira ko n'ubundi bagezeyo nubwo bitoroshye. Yego. ariko uko byagenda kose gahunda ni iyo ngiyo. Yego. nakubwira ko n'ubundi barimo bavansa na n'ubu magingo ya kuva ejo. Yego. bakomeje nyine bakomeje imirwano ikomeye irenze nyine kugeza amagingo aya. ubwo rero icyo nakubwira cyo gahunda ni imwe n'ubundi saa kwita mwakumva Baraka yageze mu biganza bya 23 kuko niyo gahunda bafite. Niyo gahunda bafite. Rero andi makuru dufite kandi twamaze kwakira aragaragaza ko 23 yongeye guhamagaza imyiyereko Kamanyora gamije rero ibikorwa bya politike. Bamwe rero mu babogamiye kunani rwa Kinshasa baravuga ko ari propagande bashaka kwinjiza mu baturage, bo bashaka kwereka isi isura yuko ari abantu bakenewe cyangwa se bakigikiwe n'abaturage. Amakuru ari guturuka ku baturage n'abandi bayobozi bo mu nzego z'ibanze aravuga ko imyiyerekano ititabirwa ku bushake, ahubwo abaturage bayihatirwa kuyijamo binyuze mu iterabwoba, gutumizwa ku ngufu ndetse n'ibihano ku batayitabiriye. Bamwe mu baturage baravuga ko basabwa gusiga imirimo yabo ya buri munsi, amaduka agafungwa ku ngufu, amashuri agahagarikwa by'agateganyo kugira ngo abantu bose bajye mu mihanda berekana isura y'uko bafatanya n'uyu mutwe. nk'uko rero amakuru abivuga, ngo intego nyamukuru y'imyiyerekano so gusaba amahoro cyangwa se kugaragaza ibyifuzo by'abaturage, ahubwo ngo ni ukuba bajijisha imiryango mpuzamahanga. nk'uko rero tazamo ikinyamakuru cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyabitangaje, ariko mu 23 yo ikavuga ko abaturage ubwabo aribo bijyana muri ibi bikorwa nk'uko rero bizagiye bigaragara. Bwana Safari rero ngira ngo urumva ko babivuga mu buryo butandukanye. icyo nakubwira cyo n'ubundi barasa nk'aho abaturage bari bananiwe. nicyo nakubwira iyo ureba nyine bananiwe iki? iyo ureba nyine kunanirwa ni ubuyobozi budashingiye ku bwisanzure bw'abaturage. Yego. niyo mpamvu magingo y'abaturage bari kugenda bumva bishimye, kuko aho 23 ifata nta muturage wongera gutangirwa ngo ko hari ahandi mu bindi binyamakuru bavuga ngo nk'iyitazama yatangaje ko bahatirwa kujya mu myigaragambyo ku gahato ndetse n'utabigiyemo kabagirirwa nabi. Zura bivugaho iki?
nta kubihatirwa kuko nabo abo basha kuboneka n'ubundi nibo bajyamo kuko harari benshi bari kugenda barokorwa nabo. none se niba hari abari guhigwa magingo yababona izo nyeshamba zaje bakabona umutekano babonetse, urumva kujya kwigaragambya ari ibintu byabagora. Yego rero bwana Safari, reka tugushimire cyane, duhite tugana ku musozo. Ubwo urakomeza ukurikirana yo ku mirongo y'imbere y'urugamba, mu masaha ari imbere turi buze kongera kukuvugisha zo kutugezaho update z'ibiraba bigezweho ndetse n'ibizaba biri kuba. Namwe reka tubashimire, murakoze kandi turahabaye. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atasoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi. Turabashimiye cyane, dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere. Cyenda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.